Oli pa bang magbam. Sunod po to. Ito yun. Belum sunod. Sisi malam kita siap. Sunod yun. Ito yun. Saya cerita horda. Cari tahun lebih. Meron ko sa resipa sa haton. Kaya na yung anakmu. Kon. Marangkit lu ba na manguras ko yung pagkabyan ni. Asi pasano sa hasa ni. Guna ni lunos sude. Songon dia setirohana. Pangiliwan ng Tuhan. Masahak. Saya sunay matutup. Jadi malanyay. Sementara urusan namin na jolo anak mo. Di arma ba to? Arma, jom ako. Nanti cek kita. Di dua kapan itu? Aku mampir di dunia temia. Semeru ni ba? Sa labu ha. Labu sehat. Jadi sanay na. Siguro yung panas sa muna. Bumuno ni bagas las ni Roha. Demi paburu nami. Halani sebelumon arong biyala ni Hono ay musibah. Musibah hontok konon. Lang masukat ka. Dalam arti masuk akal, kau pimpin lu sering buah nabi tulangmu. Aneh-aneh do. Jadi halnya sebelum satu sudah enggak. Arong dunia nabi tulangmu. Manguraso ang giyak matutui bagas pangurasanon. Paison pagdagingan pagtagya mo martian miras na mo tene. Jadi halnya ay do ano ulat tibag si Dariano. Kaya halnya ay las murah menjalot ha. Ya. Hindi matutup karena yon tidak rasa dipasok to lagi besar kalau baru-baru rumah tangga natin ya dipasok ke rumah tutup Ya tulang. Ya, ya. Jangan sebut ke rumah. ya mau dah saya beda ini ate ang lari-lari di rumah nakarong artinya ba Ya tulang. tidak dari mo ang takyot ang sitoko si mantap ayah Dari tulang sarong. butin Jadi ayam itu tuh sono po dari orang tua bata. Saksoni si matam sumbayak rumah horbo sumbayak kan. Berarti si sada walang duhita ang ibagasta. Jadi nang martikar rohani abang si matum sumbayak uban nami. Saksoni hanami ke ibu banima. Kala nami pakon buru nami pakon paupo nami. Jadi ada mizon sarungon hitungan na on law menghalangi lakam sian na milas na mo pinagkakamaran mo dia tu mengalahkan lancar-lancar saya lindungi soon sarungon ayo hata nyunda jadi so na may laku jadi saya mau kudulan niya ron marubagas nami si mama fokus ka bukas pakin Saya masa-masa jadi ison ibarat sanami boras pir ada barang baru das nasiam jadi on boras sambutan menamban nami bani nasiam ela pa kon rombongan ni Wala nang pinipito din ang muti halnya ros kalian on. Ay ba ya. Tanis ka dito. Bagus no. dan nasi pinotok karutung tan ni ayo lapang yo lobe baru bula-bula ni sama bapak Duduk aja Bapak ya. duduk aja bapak ya Sudah sarung baru kamu, udah mantap. Ngomong juga saya sehat. iya sudah daminya kayaknya oke semuanya Kamu pulang. Nah, Ya kan, Boleh. kontak. Beda. Ini kan. Demban nami ase
Diarna jalona siam hanami terlebih handon helana siamon takon marumen nami ase riak mangan mahita bagas tongkona siam matongon ase sehat-sehat sedia hanjon hulubian neron. Terima kasih mak. Ona boto eda pakon nasiam tulang hadanu pijon kurang ni palakah nami bani paroh nami rumah nomor sangat nomor tuahon mar panganjungan nasiam hanami tetap mangindo podah ku bani nasiam aido aseroh kanami tapang ibagas subuton isonama jalona siam mak. Nah, mak. Ya. Jadi onna boto eda na malum nene malum kasi malum na tongon haganuk na borit terlebih helana siamon lagi parumen nami bahwa nami siam. Ayo ope ini bawa si ope ini bawa ya. On siluah nih si ope ingin sama opung riap mangan di rumahon ase sehat-sehat si ope opung on mana boy buan si ope sogoton malah suhurna siang opung semaya ge opung imarubun age idolok perdamaian sehat mahaganupan sonai ma dopung da sehat-sehat mau dopung da nih ope Jadi